Dames en heren, welkom op de luchthaven van Brussel. Het is nu 16 uur en de temperatuur bedraagt 11 graden. Gelieve te blijven zitten en uw veiligheidsgordel vast te laten tot we onze uiteindelijke parkeerpositie bereikt hebben en de signalen voor het vastmaken van de veiligheidsgordels uitgeschakeld worden. U mag uw gsm gebruiken van zodra de deuren geopend zijn. Wij danken u voor uw vertrouwen in Brussels Airlines, lid van de Star Alliance. We wensen u nog een aangename verdere reis en verwelkomen u weldra graag opnieuw aan boord. Prettige namiddag nog, dank u en tot ziens. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport de Bruxelles. Il est 16 heures heure locale et la température est de 11 degrés. Veuillez rester assis et garder votre ceinture de sécurité attachée jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil et jusqu'à l'extinction du témoin de ceinture de sécurité. Vous pourrez rallumer votre téléphone mobile dès l'ouverture des portes. Nous vous remercions d'avoir choisi Brussels Airlines, membre du réseau Star Alliance. Nous vous souhaitons encore un agréable voyage et espérons vous accueillir prochainement à bord. Bon après-midi, merci et au plaisir de vous revoir. Ladies and gentlemen, welcome to Brussels Airport. It is now 4 p.m. local time and the outside temperature is 11 degrees. Please do remain seated and keep your seatbelt fastened until we've reached our final parking position and the fasten seatbelt signs are switched off. You may use your mobile phones as soon as the aircraft doors are opened only. Thank you for flying Brussels Airlines, member of the Star Alliance network. We wish you a pleasant onward journey and look forward to welcoming you on board again in the very near future. Have a nice day, thank you and goodbye for now. Mine damer og herrer, vi er nu ankommet til vores destination. Vær venlig at forblive siddende med sikkerhedsbæltet fastspændt, indtil vi har parkeret flyet, og skiltet med sikkerhedsbæltet er slukket. De må tænde for deres mobiltelefon, så snart vi åbner dørene. Mine damer og herrer, tak fordi de fløj med Brussels Airlines i partnerskab med Star Alliance. Vi ønsker dem en god videre rejse og glæder os til at se dem ombord igen i den nærmeste fremtid. I mellemtiden kan de holde dem opdateret om vores netværksnyheder og gode tilbud på brusselsairlines.com. Og glem ikke, at de kan gøre rejsen endnu lettere ved at tjekke ind online inden deres næste flyvning. Tak for nu og på gensyn.